ivyo mu mitima yacu, ndani ya mioyo yetu, bibi biryohera Imana, yawe ambayo yanayomfurahisha Mungu. Paulo niwe yandikiye Abifilipi. Paulo ndiye aliyeandikia wa Filipi. Ariko arababwira kubijanye n'ivyiyumviro byo mu mitima yabo. Alikuwa anawaeleza mambo ya mawazo ya mioyo yao. Arababwira ngo nimba hari bishimwa, akawaambia kama kuna yale ya kutamaniwa, ivy'ukuri, ya ukweli, ibitunganye, yaliyo safi, ibigororotse, yaliyo yenye kumpendeza Mungu, nimba hari vyubahwa, kama kuna ya kuheshimiwa, ivyo nivyo mukwiye kwiyumvira. hayo ndiyo mnayoweza kufikiria zaidi. Mbega mwari muzi ko duhari igihe tutakaza umwanya turiko turiyumvira? Hivi mnajua ya kwamba tunapoteza muda tukifikiria? Yatakaje umwanya ariko iriyumvira ibintu. Mtu anapoteza muda akifikiria mambo hayana maana, bitubaka, mambo yasiyojenga. Igihe tutakaza umwanya tunapotezaga muda, turiko twiyumvira ku muntu, tunajiuliza kwa mtu, ugasanga ntituriko turamwiyumvira ko ni vyiza. Hata mtu tunayemfikiria hatumfikirie kwa mema. Yeka, hapana. Ugasanga umuntu ariko aribuka, unakuta mtu anakumbuka yanyishuye nabi, ile siku amenijibu vibaya, yangiri yuko amenifanyia hivi, yakwiye ko ndamwihora, aliniambia kwamba mimi yakwiye ko ngira ukunuko, najilipisha kisasi hivi na hivi. Ibintu bibi, unakuta ni mambo mabaya. Imani idufashe cyane. Mungu atusaidie. Haleluya, haleluya. No mu kwiyumvira, hata ndani ya mawazo yetu tutakaza umwanya, tusipoteze muda, twiyumvira ibishimwa, tujifikirie mambo yenye kuthaminiwa, mambo ya ukweli, twiyumvira ibigororotse, tujifikirie yaliyo safi yenye kumpendeza Mungu, tujifikirie yenye kumpendeza Mungu. Abari byo biba mu vyiyumviro byawe, hayo ndo yawe kwenye mawazo na fikira zetu. Muri ico gihe, ndani ya huyo muda, ukuri tuzosanga dukoze ibyiza, tutajikuta tumefanya mambo mazuri. Ukibibogaboga muri twebwe, yale yanayochemka ndani ya moyo nivyo tuvuga, ndio tunayoyasema, nivyo dukora, ndio tunayoyafanya. Ibiriko biva muri wa muntu w'imbere, yale yanayotoka ndani ya ule mtu wa mbele. Haleluya, haleluya. Yesu nawe aravuga ngo, Yesu akasema, bazobamenyera ku byo mwamba, watawajua kwa yale mnayotenda. Muri twebwe, ule mwenye iko ndani yetu, bazomumenyera ku byo yawe, watamjua ku yale anayoyafanya, ibisohoka, yale anayomtoka, ibikuvamwo, yale anayokutoka. Hapana kwikanzu, hapana kukanzu. Eka nibazokumenyera kwikanzu, hawatakujua juu ya kanzu, nibazokumenyera kwizahabu, hawatakujua sababu ya dhahabu, nibazokumenyera ku modoka nziza ugendesha, hawatakujua juu ya gari nzuri unayotembeza. Ibikuvamwo, yale yanayokutoka, yale yanayokutamka matendo, nivyo bazokumenyera, hayo ndio watakayokujua. Ibyo navyo, na hayo nayo, ibyo vyamwa bisohoka, hayo matendo yanayotoka, ahanini biva muri wa muntu w'imbere, mengi yanatoka ndani ya ule mtu wa mbele, biva mu kuw'inyuma, hayatoki ndani ya mtu wa nyuma, ariko biva muri wa muntu, inatoka ndani ya ule mtu wa mbele. Haleluya, haleluya.